Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Yazichu imata rimakungi, Yaya Dioska achkatami rimanata charin. Tawka imakunamantapish allitaqmi riman. Imatapish yashi rimarikpika, huchapish tiyantaqmi. Ashtawanpish shimita harkarikka, alli yuyayukmi. Proverbios 10:19. Mana achkata rimana hawaka, achkata rimanami tiyan. Ñukanchik umapi tukuy yaykushkakunaka, ñukanchik shimitaka mana tukuy llukshinata charinchu. Wakinpi kanpaq shimi rimashkawan, shuktaqkunata mana kashpaka shuk apanakuyta waklichishkankichu. Intikunaka alli ninkunami ministerishkallata rimaqkunataka. Kutin paykunapaq rimashka shimikunaka ashtawan allipaq llashaqmi kankuna. Manzanayaqta upakuna shina rimanapaq randika, alli yachaywanpish asallatapish rimanatami aqritukunchik. Mana samarishpa rimarikuqlla hintikuna tiyanmi. Chaypimi huchallinkuna kayka mana kanchu achkata rimashkamanta, allita rimana tukurikpimi mana allikunata rimanata kallarin. Chaymi harkarinata, imata rimanata, shinallataq ima horas rimanatapish yachana. Kaypimi tukuykunapaqllataq wakin paqtachipaqlla yuyaykuna, ashtawanka hipa wiñaykunapaq. Ashtawan uyaychik kutin asallata rimaychik. Manarik imata rimashpa allita yuyari. Kikinpak shimimantaka kawsaytakuq shimikunallami lluqshina. Kikinka krinkichu rimana kashkamanta yalliwan rimakushkata? Ñukanchik rimashka shimikunaka masnalla uyaq gentikunataka allimi shayachitukun, mana kashpaka tukuytaqmi urmachitukun. Kutin ñukanchik kikinllatik uyarinkapaqlla rimashpaka mayjanta ñawpaqman katichun mana sinchiyachishunchu. Diosta mañashun ñukanchik shimita kunan wakichichun, shinallataq alli yachayta kuchun, ima horas rimanatapish upallanatapish allita yachankapaq. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachankapaqka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.